Zato mi dozvolite da vam se još jednom zahvalim, da vam kažem da ću se truditi svim svojim kapacitetima da ostvarimo na sledećim izborima još bolji rezultat od onoga što smo sada ostvarili. Naš cilj nije da budemo partija koja će jedva preživljavati na političkoj sceni Srbije. Naši ciljevi su mnogo veći. Ali da bismo došli do tih ciljeva, moramo pre svega promeniti sebe. Da bismo promenili Srbiju i svest u Srbiji, moramo i da promenimo sebe. Zato samo hrabro i verujte u to da promena nije đavolsko delo, kao što je govorio prorok Mohamed. Svaka promena ne znači da je to promena na bolje, ali zato moramo da budemo smeli i da gledamo otvorenih očiju u našu budućnost. Ne možemo ići dalje gledajući u retrovizor. S tim je završeno. Ovo je kraj jedne etape razvoja Socijalističke partije Srbije. Danas otvaramo sledeću etapu. I sve što je za muzej treba da ide u muzej.